Siyavusana, wake up South Africans. Namhlanje sithi ake sikhulume ukuthi ungahleleka kanjani umzimba wakho, umqondo, ikhala lakho bese kubalansa indlela ophila ngayo. Okokuqala soqala ekamerweni ukuthi endaweni yokulala kufuneka zonke izinto lezi engasasetshenziswa maziphume, ngaba icathulo, ngaba amahenga angenanto ezilengayo phakathi, kungaba noma yini nje ongasayisebenzisa, mhlawumbe perfume endala wayishiya phakathi. Kufuneka ekamerweni kube khona njalo izinto oyisebenzisayo. It can be every 2 weeks kodwa kube khona i-movement. And enye into ongafuneki futhi ukuthi mhlawumbe unesibuko esifile ungayibuki kusona ekamerweni. Enye into efuneka yenzeke futhi lapha ekamerweni lakho kufuneka njalo every day kufuneka njalo kuhlale ku-clean, kuhlale eshanyeliwe. Masishanyela sibheke ngaphansi kwembhede ngoba lento ebanga ukuthi noma kuwumuntu mhlawumbe ukhonze izinyanga uthi uthatha imithi ingasebenzi ngoba phela akuhlelekiwe endlini. Iphinde futhi noma ke usuhamba uthi uyobheka ukuthi konakelephi mawukhoyela ekubhekeni uthola ukuthi akubonakali kahle ngoba emumva la kungahlelekanga khona. Ngizokunika isibonelo. Mawubuka labantu abadumile abaziwayo masungena emakamerweni abo uyofika zonke into ilungiswe nga-order. Impahla ezimhlophe zibheke ndawonye zihlele ecaleni, icathulo zihlele ngokuqondile. Baphumelela hayi ukuthi uzokwazi ukuphumelela kodwa yenze ukuthi impilo yakho ibe lula. Nalowo mhlawumbe uthi uyakuzama ukuthumela izilwane mazifika ku-clean endlini kune-order azikwazi ukuhlala. Enye into elandelayo i-toilet. I-toilet lasendlini kufanele njalo lihlale livaliwe ngoba phela ngithi kunamagciwane e-toilet. That's why kuthiwa mawuqeda kufuneka uphume ugeze izandla. So ama-toilet izindlu ezinama-toilet ngaphakathi kufuneka njalo lihlale i-toilet livaliwe. And 2, i-toilet kufanele njalo li-clean noma kabili ngelanga ngoba kuningi okwenzeka khona. Asibuye sithi khona i-toilet lapho ungena kanjani na? Ungena e-toilet kufuneka usebenzise isandla unyawo lobunxele njalo ungena e-toilet. Ungena unyawo lobunxele uphume ngenyawo lesidla. Izinto zakudala indlela kwakwenziwa ngayo kwakudesignwa in such a way that uya khona nje uyafoseka ukuthi ungene ngesandla ngonyawo lobunxele ngoba isicaba masivuleka sivula sikulungiselele ukuthi uzongena ngonyawo lobunxele. Masuqedile okwenzayo okunormali kufuneke isandla sobunxele ukuziklina. Isona sandla ke leso esetshenziswayo use-toilet. Sibuye size ema-kitchen. Nase-kitchen ngokunjalo akufuneki kube khona impahla ezihlala zingasetshenziswanga. Mhlawumbe imesi siyaphuka, izibambo zakhona sezahlephuka, amaketele abekiwe kodwa asasebenzi. Konke lokho kufuneka sikhiphe ezindlini zethu ukuze sikwazi ukuthola imoya emihle ukuthi noma le emimbi ifuna ukufika ingakwazi ukuhlala ngoba phela ayizwani nento eclean. So siyacela ukuthi izindlu zethu zonke zibe clean noma uzuphuma uya ngaphandle noma wenzani lokho kukwenza ukuthi umqondo wakho ube clear noma yini oyenzayo ngoba vele kukulunge emumva la usuka khona. Nansi into esiyilibala futhi ebalekile okufanele siyenzile ukuthi laphana emizini yethu njalo masiphuma kufuneka uhlale njalo uzinike ukuthi mawuphumela ngaphandle uyahamba kufuneka uphume ngonyawo lesobunxele. Masubuza ungena endlini ungena ngonyawo lesidla. Konke lokho njalo ungabuza ukuthi kwenziwa yini na. Umnandi ukuba aware wazi ukuthi kwenzekani eduze kwakho. Ngenza umfanekiso ngabantu abajima ukarate. Umuntu ojima ukarate uhlale alert ngaso sonke isikhathi. Awukwazi ukumzuma uthi ehamba bebheke ukuthi kwenzeka sobunxele kwesokudla ngaphambili nangasemumva kwakhe. Kusho lo muntu uhlale njalo alert mentally and physically. So nama wazi emzini ukuthi akwenziwa noma kanjani uzohlala njalo uwumuntu ozibhekelela. Asiyeke manje ebusuku khona njalo endlini la sikhuluma ngayo indlu yakho mawulala uwumuntu kufanele njalo mawulala ulale ngesandla sobunxele sokudla kuqala. Mhlawumbe imizuzu ngaba 10 no 15 bese uyaphenduka ke ulale ngesandla sobunxele. Ezinye zezizathu zalokho yini na
mawusahamba emini inhliziyo yakho usuyisebenza ngamandla iphampa ngamandla igazi masuleleke ngesandla sokudla ushuthi lapho igazi liyasuka ngasenhliziyweni ulinika ithuba ukuthi liflowe liya ngasandleni sokudla lapho ngekho khona inhliziyo ezinye izinto esibukela phansi kanti zibalekile empilweni yethu enye into ofanele siyenzile ukuthi masemzini yethu especially labantu abesifazane abaphekayo khona into lapho abantu abaignorayo okuthiwa yini u-anyanisi. U-anyanisi ubaluleke ngendlela enkulu kabi ngoba imizi eyi-95 noma 99 kwe-100 ayikwazi ukupheka ngaphandle kwa-anyanisi. Unama-qualities amaningi u-anyanisi into ezenzayo. Singakushongo okuningi asibambe nje le ukuthi mawufika ekhaya umuntu uzoyiphekela wedwa wesifazane noma wesilisa uwedwa nje. Kufanele amahlamvu ohlala uwalahla njalo sonke isikhathi uthathe la mahlamvu osuwaxebulile uthi ukwashisa nje endlini athi ukunuka. Lokho kusiza ukuthini na ukubamba imali lesithenga ngayo ngoba njalo uthi uyothenga igrocery siphelile ungazi ukuthi konakelephi. Kanti-ke u-anyanisi uyasiza ukuthi ubuyise amandla noma ubuyise le mali umuntu obethenge ngayo. Uyobona nje ekhaya ukudla wakusapheli manje akusafani naqala ngoba wenze njani usebenzise lamakhasi ka-anyanisi. Ungcono-ke lo obomvu kunalo omhlophe anyanisi ngoba it's a bit strong anya. Kodwa-ke nawo anyanisi esikhuluma ngawo namhlanje lo sukuthenge ezitolo akusewo anyanisi ngendlela eyiyo kodwa-ke akufani. Okugcina-ke ngo-anyanisi singaze sikhave into eziningi sibhidanisa abantu imiqondo. U-anyanisi masuphekile ngawo awuhlali endlini ngoba udonsa imimoya emibi. Masuqedile ukupheka ngo-anyanisi kufanele uthathe uwulahle. Besakhulume ngamakamera yonke indawo sesiya-ke manje ekulaleni ukuthi uma umuntu ufuna ube nesikhathi sokulala mawukhetha u-12 midnight okwakho lokho kodwa uba ne-routine naye iyasiza ekubhalanseni impilo yakho nomzimba wakho ufocus. La ekulaleni-ke masilala sengathi imibhede yethu yendlu yonke nje ingangabheki e-north ngoba i-north ine-force edonsela khona. Umbhede ikhanda lombhede lingabheka noma ikuphi kodwa lingabheki e-north ngoba kune-force edonsayo. Mawubuka iglobe le umhlaba uyabona ukuthi abantu ba-congested baningi phezulu nokuma ngo-Europe yonke into umhlaba uphezulu. La emazansi kuba khona i-South Africa or Argentina bese kuba umhlaba omningi okhavayo. So isicebiso ukuthi emzini wakho imbhede ngabe wakho ngabe abantwana bakho mayingabheki amakhanda e-north kodwa mawuhambile uvashele ebantwini usemahhotela noma ungabheka e-north lapha we're talking about the long term ukuthi ungabi into epermanent. Umuzi uqobo mawakhiwa kwakuthi kudala ubhekwe ngalapho phuma khona ilanga ukuze maliphuma ilanga likwazi ukungena liyohlaba emsamo. Umsamo sokukhava ilanga masikhuluma ngezinto zesintu. Leli langa liphuma linamandla lawo kufuneke athi mayefika emhlabeni eze ngqo kulendle esiphila kuyona. Ingakho nje namhlanje mabenifakela lawo ma-solar panel babheka indawo lapho ilanga liphuma ngakhona. Mawubheka ama-DSTV lento ey'faka ngaphandle ngeke ibheke noma ikuphi kufuneka ibheke la kuphuma khona ilanga. Kusho ukuthi-ke sizama ukubonisa ukuthi konke lokhu abakwenzayo la besithi bahlakaniphile noma base-West babuka kwimvelo bese bayayijika isebenze on their favor. Kwakuthi-ke kudala uma umuntu ezakhela umuzi wakhe hhayi lesithenge siyenziwe awenze umuzi ukuthi ubheke la kuphuma ngakhona ilanga. Ilento-ke futhi nathi esithi ebantwini mangabe ekuseni nje kufuneka ilanga liphuma ube usuvukile ukuze uthole amandla alo leli langa likwazi ukuthi ukwazi ukuphila kamnandi imini yonke. Labo abasebenzayo kufanele bevule ekuseni bangakutshela mase kuphuma ilanga ukuthi umzimba awube muhle uma bese kuzowaphuma ilanga wena uvuka sekuphuma ilanga. Sasimnqandwa-ke sakho ukuthi ungalali kuze kungene ilanga ey'nqeni babenze into efana naleyo ukuthi kuphuma uthola amandla elanga uqambe uyaqhubeka nempilo yakho vele ilanga selikunikile leyo power leyo. Kusho ukuthi-ke enye into esingayibalula futhi ngayo ilokhuzana impilo
labo abantu abakwazi ukuxhumana nomdali, abakwazi ukuthandaza, abakwazi ukwenza noma yini, noma bacela emadlozini, noma ngabe ekhulumela nje. Kufanele ukuthi njalo every month ikhona inyanga lapho bakhona isuke ikuphelele. Isikhathi ke lesibaluleke kakhulu ukuthi ngenkathi inyanga iphelele, ilanga liyoshona, uyinike isikhathi. Noma kuthi ubamba ibhande, ulibambe ngaleli langa mhla inyanga izobe iphelele nelanga lizobe lishona. Ilapho ke okwazi ukuxhumana khona nomdali, ukhululeke konke ubucela ngenhliziyo yakho nokufisayo kuzokwenzeka. Ingakho kwakuthiwa kudala mabe inyanga iphelele, inhlanya zithwese namhlanje, ukuhlanya kuvuka kume ngenyawo. Umuntu ohlakaniphile uhlakanipha kakhulu on this particular day. Nalo futhi odidizayo ngaleli langa impela udidiza ngokuphindwe kabili. Futhi nginifundise ekutheni ke lapha kufanele ulanga elilodwa nje lapho ungabamba khona ibhande, ukwazi ukukhuluma nomdali wakho, ukwazi ukuxhumana nomdali wakho khona konke okwenzayo. Labo abangakwazi ukukhuleka nabo, ungahlala nje ube wedwa, ukufisa ngenhliziyo ngoba phela imvelo ilalele. Angithi sithi masikhuleka sithi sikhuleka thina kumveli nqanga, kanti ngempela umveli nqanga uyini na? Uyimvelo le esikhuluma ngayo ukuthi makwenzeka izinto uyubone nawe laba ema-Islams aba nokhisimusi wawo ongenayo usuku, babheka yona inyanga ukuthi mayabe inyanga iphelele bese bayamemeza, ngoba inyanga phela ayifani namakhalenda esiwenzayo ukuthi iwona asebenzayo. Nayo inyanga futhi so zihloko ngayo, sikhuluma ngokuphelele ngayo inyanga. Kodwa lokho ebenginika khona kuzokusiza ukuthi ukwazi ukubhalansa, ukwazi ukufocasa, uphile kahle empilweni yakho, ungazi ublame omakhelwane ngathi kwawena i-order ayikho empilweni. Nendlela ophila ngayo ubona ngokulala, ubone ngokuvuka, ulale kanjani awukwazi ungachazela umuntu ulale kanjani. Yilento esithi ukuhabula utshwala, sokukhaba futhi nakho kuyinto enhle kuphinde kube into embi. Uma usuhabulile wenza noma kanjani phela ngithi awusekho engqondweni. Futhi ke ofisa ulwazi oluthe chacha ukwazi ukuxhumana nathi or usubscribe ukuze njalo makhona sikufakile okusha okufundisa. Ngoba kuthi 2 minutes singakhuluma amagama ayinkulungwane kodwa ubambe lodwa eliyokwakha ubuwena sikwazi ukuphilisana emhlabeni.